Mayam ngasi papa da kainam hanguchi ko. Papa, akoy gi som jay khudingi under Licypriya Fellowship ta akoy mayam mapalom da students mayam thai medical students thai engineering students thai high tech medical college ta ju mayam students thai. Ado to command thai no what's the eligibility, what is paisa chang da bro mayam na jo ayam da mayam students thai tare mayam doubt lay da na. They asked me aina jo no on the C questions jang ningba ke criteria lege paisa do kya am change season ge questions. Basta. Ai. Kaya kogi baruina kuna sai khudingi Licypriya Fellowship ki makhada koina scholarship oina ita rangang sing tamba thari si baruina course ya me course around 37 mu oi medical engineering MBA adi BTech ko baruina allied paramedical course nursing GNM BSc nursing lo yawi physiotherapy lo yawi do baruina कोई ना लिसिपिया फाउंडेशन में खादी इनिशिएटिव से 2022-23 दे लोकल अपनी ला को मतलब देखी सही खुदी अंगांग मैम तब बताई हजिक ऑलरेडी अराउंड 100 स्टूडेंट है ना सिकी खुदोंचाब से फंगा पालम तो लाइक तमी मरुई ना कोई तब बताई हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुझे जे ना डायरेक्ट होने पुजारी बस तेज दा आई कैपेसिटी हाई बता रहे अंगांग सिंह मतिंग पांगोई ना लिसिपिया की खुदांग दा रिक्वेस्ट लाख मंगो दा पैसा की मतिंग पांगो को ना लाइक तम बगी लाए मैम कोई ना पैसा में मतिंग पांगो दो लिसिंग मनी मंगा तरा पांगो दना इनफ होई दा बनी ना तो लोरगा कोई ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरगा है तारे हाँ सिजी पालम ता लाइक तम था भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरगा पूरा कोई ना कोर्स तो मत तंबल हुई थी बोकी गानो था नहीं मरुई ना कैटेगरी खेल ली स्कॉलरशिप सी की मखादा अंगा सिंह तम बताई से मरुई ना हाँ 12 पास तब स्टूडेंट होगी सही लास्ट ईयर तब हंक सही तब 2021 तब मागी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई गवर्नमेंट पीब नोम से फॉलो तौगदबनी नेशनल मेडिकल कमीशन पीब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पीब माई माई तोान कोर्स खुद की क्राइटेरिया फुलफिल तौगदबनी मरुना अहमद रिलीफ कैंप लेब स्टूडेंट होगी पैसा लुपा चंगरोय मागी तंबगी कॉलेज लुपा थीररोय एडमिशन फी की ट्यूशन फी की अतई हाबी जाबी फी मजा कई लुपा कॉलेज पैसा लुपा चपी मुथेरोय अदुम थाजरगसु हजिक तमीब अंगांग मैम तमीदनको रिलीफ कैंपदगी ओरो अदगी लांद लगिदबसिंगी मचा मसु ओरो और फान गे ओरो तमीब अंगांग सिंग कोई पैसा अमता लौदे हाईटेक मेडिकल कॉलेज तंबा हाइबसि पैसा यम चंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होबने तम सब लाख से हाइंगमदना चंगी चलिबसिंग जो मैनेजमेंट कोटा दंगातनी मेरिट चपसु नते मेरिट लागदी स्टेट काउंसिलिंग गुंबा माइ याव कोलगा फीजी खर पी कोई स्टेट कोटा कोई मैनेजमेंट कोटा नाराय कोटा चपनी पैसा यम चंगी हम एक्सपेंसिव होय तो कोई लुपा अमता लौदे अंगांग सिंगदगी मरुइना रिलीफ कैंपदगी अंगांग सिंग ओरो अदन रिलीफ कैंप अंगांग सिंग मरुइना इंटरेस्ट लौबीगदौनी सि खुदोंचाबजे पाक मतक चई क्या चथगिदनो क्या कोइना लेगिदनो हाइबंग हमते हजि तमी अंगांग सिंग माइ कोर्स लोइदिबो की कोइना इंस्टीट्यूशन जिगा कोई अंडरस्टैंडिंग अमकादा लिसिपे फाउंडेशन तौबनी अदुगा अनी सुबक कैटेगरीजना मरुइना लाइरबा कोई बिलो पॉवर्टी लाइन लेबो ओरो मिडिल क्लास फैमिली ओरो मकोई अंगांग सिंग दम खुदोंचाबो एना कोइना स्कॉलरशिप से अराउंड 2 लाख to 5 लाख 6 लाख पोकी कोइना सपोर्ट तौबी बाइतारे स्पॉन्सर तौबी बाइतारे तौरगा चंगिबा पैसा तुदगी सनागा BSc नर्सिंग तंबो BSc नर्सिंग तंबा है सिंग मतमदा ला अमा मखाय अनि एत पुथोपदा चंगिदनको एडमिशन तौरगा है मतमदा एनी कॉलेज अमदा स्वाइदा लेबा बिल्डिंग अमदा हांबा कॉलेज ओगा इंस्टीट्यूट रेगुलर प्रॉपर यूनिवर्सिटी दोरे चंग मतमदा मिनिमम ला अमा मखाय अनि पाइदगदी BSc नर्सिंग गा जेचिक ला अम पाइदगदी यादेदरा अदो कोइना ओनली अंगांग अमदगी खोगी लाइर बंगा सिंगसिदा खुदोंग चापीसे ओनली मागी तंबदा थीबदगा चंगिसे ओनली लिसिंग उठा फाना योगदेबा सेमिस्टर अमदा को माइ स्कॉलरशिप से फंगम मतुंगददी अंगांग सिंगसे कोइना खंगला बंगा लोइना लाकदि खोजु पीब ngamde लाकु मैम लाए तमजगे ना दु फॉर्म जे लिसिंग लिसिंग द लौबी सही खुदिंगे दु खली बंगांग दि ओना हुमफुमदा खतनी अदो या मखोय दुम चांस पी हेतारे सब्जेक्ट अमदा फंगद्रगा जो अतोपम द खनबगी चांस अदुम पी अदमाइना अदि पैरामेडिकल की कोर्स ओरो कोई अतोपा एलाइट मेडिकल साइंस की ओरो मरुइना ऑप्टोमेट्री खंगदे अदगी इमरजेंसी मेडिसिन अदि ऑपरेशन थिएटर अदगी रेडियोलॉजी की ओरो तबी बंगा सिंसु याम पिकपा नॉमिनल फी दा तार लुपा लिसिंग उठा खतनी कोइ लौरिजे सेमिस्टर मगी सुमाइना अदि चंगबदि मैम संग्रे लाक्स तको अदुबु कोइ लौरि पैसा जे सिगतनी अदगी तोप इंजीनियरिंग दोरो इंजीनियरिंग की जो मरुइना पैसा याम चंगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तम लाकुनि थोय दैना लांगि फु को चंगी फोटो जो ओनली लिसिंग अंकै गतनी कोइना सेमिस्टर अमता लौरिजे अंगांग सिंग अफोर्डेबल होइन बाय तारे सिंग अंकै दु चुमनगी जनरल लाइन दा कॉलेज अमदा तमुरगा जो दुम चंगी दनको यूनिवर्सिटी दा जनरल लाइन अम तमुरगा जो अदुगी प्रोफेशनल कोर्स सिंग इंजीनियरिंग का जे यामना सिंग अंकै बु योपोंते थिरा कांददि को पैसा जे अदुना अदुने चाबगा जे खोइ मेस फी जे चुमनगी स्कूल लंगी बोर्डिंग दा अंगांग मचा अमता लैबो दा लुपा लिसिंग 3 थोय
class 11 12 Harvard ai sadi lori basing jil passing tarai mathang ata din ra akoi di lising ani chawa khatane ba lori jin jin tam student gi hostel gi sa ba gi pisa ga je se hostel gi lai ba gi room den jaw re cha ba bisa lising ani chawa daga bi jam nominal charges sai tare ko na scholarship se pi re matung da na to pa student lagi mayang ai tare to ba tami ba nan manipur sing dei lori dei pa lising tara mari pa lising kun ga lori hostel fee ge se to ko manipur gi student gi dang ta di only lising ani chawa khatani lori ade affordable hen ba do ngang sing da ada sak a plate am da no moil pa kun mutha khatane ko na charge loi zero ade passing ani jawa jimu 30 days ta divide to ga dri pesa jam pi heta ado nominal loina man affordable loina ngang sing lai ba sing chu my pam jari ba dream hope sing do sa gina ba heta ado na koina yamna nominal charges loina thamani se lai ba khatai na ti na khun ba mung oro thabak to ba family gi masa si jum opportunity lo bi ai merit ta la pi ra ba deserving ora ba genuine ora ba ko dum khan bi chance pi gani when mbbs ki matang ju mbbs se koina ani thoin thami india da tamba ma foreign da tamba ma India ki high tech medical college oro koi Balaji medical college oro high tech makhada medical college pun lei pun MBBS pun campus home si food sit samri oi sa jo koina khudongchaba je in terms of growth sangama tam da koina merit ta laga nga je phan na laga di mai gi background du yeng matung da family kan sing matung yeng matung da 50 lakh song na sang manate pra tambal loi ba ko India da tamboi koina khalla bangang sing se tamali bangang sing je to foreign da tamboi ro angang koina istimo da oi ro ma Taiwan da thari bangang sing ji ka da ge har kan ta siju MBBS ki matang je siju pesa yam sang de tham dal palising tra manga kun yong na sang manate medical doctor tambaga thari sing se yam affordable oina thabane angang sing se aduna city koi aram khuding pi bangam de I am very sorry for that aduna angang taruk khatani se khuding ge khali je India ge home poreng home spine tar ka affordable oina koina angang si ji karo da sang ba doctor tambaga je yamna minimize sacrifice tar ga tar institution na ha tar management quota ma yenrai quota makhada nita ma khar sol buk da dum koina chance pi bi ha tar magi sahi umari try to wangang manga to butang ta 12 tari position lo ma ka wang ba du nit khan ngam dan lei wangang me ama koi ji medical tamba thari maina angang me ama maina khudongchaba pi je koina si kudi mak si arai ba nate ha tar yamna full spirit koi moina hing phaba mi mo ra matung da manipur malaba si ki kayum khra halam tung da seba tor khini khotkani haibagi asa dani koina ngasi angang ji semina bani haiba tare parents ne photo ba sem ngam da do koina khara pangbi raga 80% mo butho pi raga moina 10 to 20% mo butho laga ado re kem da lebo edi mo fan mo re ngul pam log de ko parents ani makasi lagi da ba lan da lagi da ba gi ma za masu war ga di sal pam log de aduna anda ki wena di mo na last koi counseling general ti to re third round counseling je 31st July de hongni ko da interest le bangang le ga di dum koi office Licypriya gi office ori ba samram sida laga khongjong market ke opposite da khongjong market ke opposite thawal da leibase form loraga thousand bio angang interest level ga di hada keys na last call hoidini hadi matam ju leitre class engineering gi ju date 15 da horni ori na btech engineering tamning ba sing pisa de am leisida bangang sing adagi medical line da sani bangang sing moi gi namta ni ko ngasi pi bu khudong sa ba si ai gi family da ai mon da na Licypriya da lupa ma kana ba yu phong ka su lekte lupa lising kun kun tha da medical tam ba tha ba ga is not a possible practical thing oi be aba puna te sing matam da aduna ko na tawjari ji yamna koina hona zaraga manipur miyam angam contribution khara academic lines the pg ko academic line jam sothana leire koina side tagi koina angam khara tawraga manipur miyam atopa ujel chawba singna jo angam tawbiraga koi puna himalaya bak si manglong da pusan lagi khat minaji haiba message si khatani ena pining ise aduna thagat chari si khatani kai kai leire te hangning ba Okay, wow, that cleared all my doubts. I'm getting doubts. I'm like, but I'm clear to our money. ado moina form lo ba kai lo du ko to dum hange dum SPP na samaram khongjong ar ge opposite Ma'am, I office la o akogi Samram Khumjom War Memorial Gate le dana duge ek opposite tane egi office lak piraga form lo be yare mek ta kamana hai tar mek the doubts le erti egi papa ju laini egi staff dum laini adu ko maroi na ana ba yeng bai ju ngai re ana bai jum ta hayo ge ko na lai paisa piu mating pangu adagi dreams ta lai ama ta lai paisa pangu je dum lai ko no mai ni je phanam lai dum phanam lai ko hai masing thingam dre ai na ai ning ise akoi na free the operation to ko ba hai ise mai ge PMJ prime minister card pai ra buta dum private chalu ga de as noi da tangkhai bu do ko noi se gi khara ndi ka pi ra ge kai jin toina hai ba po ni koi mu nung na ba pu ko lor ga so hai tare akoi gi di loina complete hita lang thak yaw na loina lupa sabi ma tingan dana operation to ni hai tare pesan u sa jin ta Licypriya Foundation ki side to khara ma ting pangbiba mama to ga nai ba operation to gi mi from ya me ya kai um fu he na da gi last tha mari manga se ko koi lupa sabi am de log de moi de paisa hai ba ji lupa am de log de operation chalo ne Delhi chalo ni Mumbai chalo ni ga de ani Guwahati chalo ni Manipur ki private hospital sing chalo ne
loi pesa ting mo loi kan ne last patient ne yadre ha kan ne koi na ta lak ti je mating Licypriya chana pi sunu pi khar pang biu ko pion koi na hai ning na amtang lak pi ramo laing bagi ora su pudring da papan da amtang koi na ya bai mating phang ba ya ba jaga wa koi dum pang jage heng patient na oxygen yaw da koi hingbang ngam dra matam chat pang ngam dra matam da lak ko duri last moment lak ko koi ju kem tawong ngam te aduna magi mai condition gi makha ju poli da ko magi kan ba ya stage da leading da ngaling ai matam da medical science di every second je matter toy minute am belu something wang ta mi bu si ma kala ka tuini last moment da as buati salure ahum lok salure mai salure ado isan do pai le tre ji pisa ju pa am nei tre har heta lai mi sing se ya dra kan da aduna yang wai ko de loina struggle to wi ha ba ta aduna ana ba kuina nam jala ga ju lai ba fate ando pisa lai ten ninga ninga ju lai te ko na Licypriya na kasi mayam ito liya pag puno jay bisinsi mani bumiyang gini ay mula koy da kain kana balay tino present mayam ay nasita eige toina hatare Manipur gi mayam gi damakta ne it's for my malay back home state Manipur na try gi kainom kana balay te sida na mayam bunung shiba gi na try na si mayam to bije ako students of Manipur gi damakta ako gi kamana hatare ame kana ba gi kaler kanda jo ay na tom free that oy operations to bi bangat ne ado do palong kay kathar kanda so that's the point I make the contact owning balera I phone number gi si adum 6009059349 adum contact to be yare description de jo hapira mage aduga gi office de jo form adum loba yare koi staff sing adum lai ko koi tinga draga ju moi adum khanga ju ai khang draga ju koi phone number to thank you okay bye 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 bye